wacha ko yupo matin kicha malwoni lok lobo headlines ngo ma kumbeti tie kacha time ken ping lok madir kumben mati kata yen kumbeti ministry mador lokum lem finance and economic planning permanent secretary makono la dir Ramadan ngobe kumbeti kichwalo lem daka ye 6.4 trillion shillings ento makumbeti tamwati ye chena makichwalo wa kumbeti me Paris development model ena ye 264 million ki piara bichel ngwan billion me chena me Uganda la dit Ramadan ngobe lok mo lok ye ni chena kiti chwal ne waka PDM me nyai chena dano eto ken PDM ma ki registering marama liba pa ki wieni aliba boro ke kana e giti ki the requirements ma mete wak chena eno ke chingi aliba chen mo kana mo dongi piago po no piago fulfilling requirements when you return and pick igi. No, I think it's a control measure. Because of laxity in terms of requirements. No pigeraj because in PDM obino ki chama chena matek ema. Donc karo ki need to toll work done following procedure kita meta ko ne bana pirate. Kagate kwanye tuan chena inikiteka bolle kin dano. Allah no obino we no wa chako nene kini. Allah ko beru pe kada ta chama chena eni. Donc beru chala pe ni lo chejo mi idul ali wa chel kuluma big fulfilling requirements no meaning ki chena eni mingo. Those brings in what we call accountability queries. Aya group make waji don't gendong qualifying on it. Keep meaning ki chena. I think it has come at the right time because chaka do in his planning. You are chare food on kichako nene ngena ngo. The will make mero chamo chato produce make lo ne produce dealers association kagwa karo kumano. You saw what Ismail was bringing for us in lokum PDM. Produce dealers don't kichako car ene car me wilo ngo. Wilo jemi. Kibena kenana iken joma don kumbeti go requirements go fulfilling aliwa ya boro versus joma pia go fulfilling aliwa chel. Yeah, which is a very small fraction. Yes. That's about 80 over 100. Yes. So you know you don't money 20%. Ma peramo gengo mini ki chene. But now joma ko ko no chene eni nyoma ko ko no chene eni. Gena mi go bed la nyut ma be. Mi nyut ni PDM can yield results of what the government expects. Yes. Because government ba ke meri mo chan. Chan ke tika riamane kini ana wa ye down chenjui. La chana Uganda kapoti yuke wiye ma be obugak la chan matwal. Joma tiki chene gitika teach di wo ki di cheng ma pege nero gitika no even more money than jomo keneni. Do ngo mir tim ka ini no chene pagamente eni. O ker teach ma be we koro nen. Ka kumano ku chan mo ko ko chenjui. Tiempo bolake. Ada ini. Chana yemaro billion kumbedi mi ari o piara bichelu ngwan ma kumbedi ministry me finance o tiako dak kartikere da ye tutwale me Paris development model won woti waka Kenya makumbeti dulu tikati mabe chana leng bodonya itachu wak be cha what mabe dak mabe lok waten ka Kenya kona kwa cher kumbeti lok mala dit lo President Nyayo Museveni tika wachene ki borlu fu ni yuango ma won oramo nyai kere lonyo ko wonen chel kidwan eni kada kwa duko bok lok eni mabe wani ketpa. La tela lobo Uganda wane mirni maditi loko Maria mofu mogo kichweka mefu matino wakdano chak fu madao marama kila lok mabe ko padano tutwale lufu makitika fu mwanyi kidongwa kule chalo dieki kidongweni ikin muken mapolo wake gwokin eka mapola tap ya lok mabe eno wani mono kijako kono ker maditwe magali vechil mia bongwen ki pier bichil kilutino kwa magitilo fu dokono gripe gen mapol mena gitiki miri mekelo dolo la kijako otolwak mapol melweni kumtu mapigi tego maramo balo kit mefu Uganda ikine lokomo kodo kidong ko mokene mamako le chalo diai magen mapola tano giti Uganda ikare meno gen moken mapiere ta keno wani mono ayo beru dingo kero polo fu me gwo ko champa le yitwale iberu ki ngome le gawe telo betwe ikindano eno wani mono ki mier ben miyo ker madit bodjo magiti lokom mayo punyo katiki dir manyen ikom magwo ko le kidong bene pieto jemo ken chero chamni mano giti idiro morloni science wekfu obet ma opore neno mokene bene ti lokom meto romka chwe oben mabuk do bed keme pima be ichuk mageken kari chuk mawoko kama jimbe gan bapol gitiare ye ikare man tutwale mwanye maaki Uganda roma tima malo ichuk mawoko
Ikare man ne peko madit polo Uganda ti komalala me pin matikelo aduki ne mapo likene to papin mano chingrin pekar malat la bon chwe pakot ndaka korta ko chwe mapol makela luga kidong bene jemo ken mapol matika bino amiulo robot lufu pianyim iket me fu mamekim pelok angea mauchwin e walu television ania Sunday akamo afari to almene ano chal kitwan matika kati erone monyoro kamaleng kira la ditlobo tie kamio kere tamme iketme nyayo lim onyo lonyo pat la ditlobo ritual amar kira ti passionate kere kom dia he's a true kato keeper pola chale no beriar ken le no ti la kamera le ne ken ping mera mano pe tio mera gonya kumbetini ti mio advice en machalo la guak dia madit ning yuango maram iramo duaka kere dia ni me wakane olo chenne udoni ta in kibena do ma pete ka don ket me for coffee no atamne chakonero lifestyle pamze karate kwere la wo bole akwanye chil matika duone mataka gini madam wache ni wot pangwen ngene ngwen gi wor ngana di are now that alone meanwhile pain ni what kind of families do we want to raise kawapti family wa meru beru no kini and gen ma kwanye ko ge erno because iner ngar ma tika wordi wo tika cher kama diang kete marie pi go chu ken diang kiri ka go cher go chua that already shows you ni there's that closeness my known it out to you karachel and to midu go chen e lok pala dir lobo atamani advise mala dir lobo mi no weng kano an ala tela mati ku malami Uganda I would use the same knowledge which you community ko permatika yela chuli ingom lokabalalo la dir lobo te wajini people must utilize less than 4 acres of land iti munye we gunen ni fu nu ñu goko diang magen kiti goko ñu goko leni ke goko e eka ngwen ente eka ngwen no jimi wen tika time ke tike diang en mi chiake no kiti ka to la ko lum en kiti waje la wo kera la wo waje kere me wachi mutu woni manyut ni itika kwanyene ke kany mayne tika wortia ko eni diang tika dugo eni ento pingo wano tika la ko diang may no mayne diang woro ne la chel mal pierde ka dagre on dugo chen no tika bala jim padan tika tim jim mo matien so I think that was key advice in terms of effective utilization of land teach kingom mabe e yo mo pore yes bot matika for diang mi ario o chero lo bot matika for mwanyi coffee now kenero ni coffee kitika forne wano tika mato coffee ti kinji makelu chene madon Uganda number 3 adek ki tourism ento kenero kira daro furu ko de mwanyi chale ko malame Uganda chana wano ko marne mera ento wati noni wan ko malme Uganda pe wa furu coffee exactly ena wati wano ko mere matone so ka watika matone jomatika furne ni gitika timeki ning den wan ngo mo ro mo tapping no ki mwanyi ni waramo chako mwanyi en maka yuma lengi wek dano chak ngi ni coffee no miro ke mare by the way karma atika don I started from Masindi no ke miyo coffee by the way I karma mego mo don coffee no miro ke mat la bon sukari ki keli mere en ma jan en me ci ker nger ken ci ini onyo en ci I chako matone no ke lon ci kanga baro ide ni mi remo koyo yor ko kumi ngo itika winyu koyo. But over time, I check on a coffee tika lake ma marco meni mu kono espresso kono girango cappuccino kono girango and I came to realize ni pata mano tikwa na kapenya tie kage pata espresso ki cappuccino tikwa pangeyo anera me no wiye malenge ken ti donga ya wiye me voye mango ke cher terra pen ko jana almost the same thing coffee keta ke maro kwere nyo keta ke yubo kwere bere genno ge ngayo keta ti kwere ni ti mo ne ma wera kwere kon coffee no pa maro coffee ba ke mi mere ke coffee mate tiri e maro be jelte mo nyo nini ya de awaji ka coffee le ke rawa ando to ko beri ke mi la tiki ko mo en olinge ka don ke tinne ke don pe yin na wachi kane kit coffee no wayno anyway a maro ko do pe nga chara wago men era ne espresso ko ampangeyo era na ye cappuccino inda ko bere mandak no chak don ye mano kuku mena no voye wi era ye cappuccino ana chera mato coffee ma tiri ma kecha espresso ngar mo tera ka mato coffee
amaro makechi acquire coffee da chair near mo ka this I want you to manage amar the cake o mia mapate angolo you fi the chair I'm going to explore near na chair we better mato coffee anytime mapat your wing ema mero wachini amaro type coffee makech makini matiki cha matiki ngo kumbeti malone no coffee of my brand kloni cafe mocha cafe bereni chocolate tea mana no coffee tea mana no jack tea mana no met mape wache now that is the standard maana chera maro and before I did that in learning expedition chera la ken guy very yokata kama pange wa wache nyema be chala expression ko ngogre we acha mero eni achimo mero eni ero an coffee dak gen akinero pat no ana pa maro coffee te unless ka bunyi olo ma mero waya no teacher tie maduong ma metem na era be maro coffee but on a normal day pa maro coffee it no ana I take coffee I think 3 times in a day maro coffee udiko inge pol karo maro chawa beach ku ne ni bana yes maro coffee chawa beach maro coffee chawa para chel no da tika tij ma news tika tij we ameta wiyo yape maro coffee changwen mi diwo chawa beach kinuchu chawa beach kidaka para beach na voro and by exactly berpacho diwo by exactly 5 no da aw chera loake a chako ko yo bi in office and that's a daily routine kuma don yo kwere an coffee gen akinero no nero na kada dai ni